Сәлем достар, осымен бірге Казген Tactics және де бүгін өздеріңіз көріп отқандай мен жаңа костюм киіп алдым. Әдемі костюм деп ойлаймын өз басым. Мезет фикстің башысына жетіп алайық. Иә достар, фикс дейтінді білетін болсаңыздар, бұл жаңа толық адам, ішіне ақ костюмдасында киіп жүрген. Соның башнясына баратын боламыз. Опа, мінекей әдемі. Опа, мінекей шыдан. Мінекей жаңа костюм. Иә, пицца жемей дұрыс өте еш шығып тұрайдың бұны. Еш шығып тұр. Өзінің сөзін байқаған болсаңыздар. Потому что у нас встреча с боссом. И только авторитеты могут знать, где он, когда здесь его не видно. Ойбай, авторитет тұқпады. Авторитет. Окей. Экспрессия грузовики. Толмаймыз. Крестный отец, яғни фикстің башнясына барамыз. Және де не дейді? О, достар, білмеймін, қалай шыққанын өзім білмеймін ғой. Вижу Человека-паука. Внимание. Внимательно. Я второй раз я не повторяю, то есть сжато волком. Ойбай, не деген. Рассредоточьтесь и все прочешите. Так точно. Оцепите квадрат. Все выходы под наблюдение. Сделаем. Всех лоботрясов. Ойбай, наугум. У меня план по арестам горит. Вас понял, сэр? Наугум. Держать контакт по радио. Выходите на связь каждые 5 минут. Я всем передам. Әр 5 минут сайын. Передам парням. Я вот еще круг снайпер бері. Работают вместе с преступниками? Нет, кто бы мог подумать. Любой? Жаңағындай еді. Жарғанат па неменен түсініксіз. Что ты видишь? Кто приговорил? Кел. И балақай, шағында қоймай ғой. Жақында ана бандит көріп қалып бәле қойып жүрер. Ойбай, неде. Достар, біз мына жер 5 типсі, 5 бронь киген адамдарды бұзуымыз керек. Мына жерде тихара дейді. Ойбай, немене. О, әдемі. Я just на шашын көріп тұрмын. Жаңа костюм. Опа, еще. Они такие милые, когда спят. Опа, Броня, конечно, красивая, но быстрее они не стали. Опа. Кел, берге, немене қашып жүрсің? Немене қашып жүрсің деймін саған. Құти, кені үнсіз. Я тебе звук выбил. Но не переживай, он под подушкой. Түсінемін, бірақ жазып кетіпті ме?
бергел. Жоғарыда снайпер бар екен, соңында асықпай, опа, бергел. У него Бергел. всегда такой удивленный вид. Опа. Сіз арамызда осылайна. Бұл біздің қауіпсіздігіміз үшін жақсы. Похоже, мама внушила, что ты можешь стать кем угодно. Так вот, она ошиблась. Пивис. Бергел саған осындай осылай түспесе болмайды. Өмеде. Что это? Опа. Вот и появился. Моя ионная паутина то, что доктор прописал. Может, ты хотя бы скажешь какую-нибудь злодейскую фразу, типа «Очень храбрый человек-паук». Там дөң көріп отырсыздар ғой, Опа. Броня дает им слишком большое преимущество. Попробуй уравнять шансы с помощью ионной паутины. Маған керек негізі. Она Оп, ослабляет менталитет. ой. Спецгруппа на поверку оказалась совсем не элитной. Мені физикті сөйлеп алып, лоқыл екендер. На сейсмический импульс. Ладно, не смешно. Оп, хоп, 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 хоп. Қауіпсіздік үшін тағы да біреуін жіберейік. Орай, соғайық. О, мінекей. Шаруасын бітірдік. Бұның да. Как весело. Давайте еще раз. Да, какая весело. О, мінекей достатық жаңа деңгейге өттік. Әлі бізде үшеуі бар екен. Біреуі қай жерде. Тиз. Иха. Қасқаман демектіңнен айырып. Главное не Жаман сезімде отқан шығар. а эти парни. Оп, Hoppa, hopp. Hopp, ur. Неке шаруасын бітірдік. Енді бізде екеуі қалды, достар. Мөр сөйлей беретін болсын. Снайпер. Снайпер қайда екен біліп алу керек екен. Біздің атып надоелміз шығарады. Если я уберу ребят в броне, остальные будут дезориентированы. Ой, снайпер көріп қойды. Снайпер көріп қойды. Көрмейтін кезде көріп бір адам нерсіне тиесін деді енді. Бересің, вообще не маймалан емессің, да? Сен обнаружен. Хоп. Бергендер, шу жабылып алып.
Оп, и... Давай. Один примда. О. Стар және де бізде біреу қалды. Ой, ең пайдаланбаған қуат салдым әлем. Так, тренировку курила. Жатқанымызды наместечке. Тарттық. Ойбай, көп қуат. Біз осыны пайдаланбаппыз. Және де біздің үшіншісіне бара жатырмыз. Командуют бронированные парни. А значит, они первыми угодят под удар. Не жерде көрейміз. Екі снайпер ма? Чу-чу. Спокойной ночи. Bundan sizi öldürük. Oh. Ben. Үнсіз де бана үнсіз. Шақтан бір даблдуре беретін дос сегілердің удар секілді. Если хочешь, чтобы я тебя отпустил, просто подними руку, нет? Ну ладно. Говорят, злодеи не считают себя злодеями. Правда? Ну, должны же вы понимать. Vay, tағы да бірікті. Моя очередь. Мен басын қосып жүр. Оп. Достар неге көріп әдемі. Hoppa. Ya құрсынан көзін жібере салайық, жалғыз өзін қалдырмай. Оп. Шаруасын бітірдік. Бывают же удачные дни. Қақпасын ашып берді ме? Білмекен ме? Şimdi biz bunu пайдаланбағанымыз өкінішке орай. Өкінішті тартып кіргізсек. Мінекей достар. Біз өзіміз керек нәрсені алдық және де өктесіп қайда екен білдім. Өктесіпке біз мына жер арқылы жабыс барған болатынбыз. Батыр жақтағы есік. Конец твоим играм, жертрест. Е. Здесь только ты и я. В лифте даже музыка не играет. Дом в копии Джеймисона. О, воняет потными толстяками и буррито. Evet, bilетін яғын айтып жатырмын. Лифтте де өлең ойнамай ма дейді. Оған неке келдік. Неужели? Это же сам Кингпин. Кингпин дейді. Вот только, по-моему, ты больше похож на шалтай-болта. Шылтай балдай дейді. Я не понимаю, о чем речь. Я впечатлен. Ой, да. У всех на глазах ты подмял под себя всю преступность Нью-Йорка. Все знают, что ты жулик, но все равно целуют тебе зад. И на все ушло сколько времени? Неделя? Неплохо ты потрудился. Тип плохо потрудился. Преступник здесь, человек в В маске. Москве парнишка с частным домом. Буйный самоуправщик. Дели образой. Ладно, говори, Ладно, что хочешь. что хочешь так или иначе, тебе конец.
Кел, шайықтар. Угрожает. Я мне угрожаю. Заметить, что Джона Джеймисон Называет меня понятия героем. после После того, как я убил тебя. Ты сама была. Выпустил в город Окей, не дикнул. не только ради Убивай. уничтожения соперника, Я всегда не но и вытянул. накалить ситуацию, Опа, чтобы ты что не стихнул? Станики көрмөкчүлөр. Я буган негизи жаңа удардан башка эч нерсе өтпөдү. Ошондуктан биз усулуп тиек. Хиппа. Хоп, Опа, кел. Достар, негизи мен өз тутканы жеңе алатын секилди. Мен башка жолу бүтүн кишини уруп көргөндө буган дым батпаган болатын. Ойбой. Ха. Таза катын, катын. Ойбай, мына дәурен удар батыра алмай атыр ғой бизге. Опа. Ойбай. Хорошо, аяма теп, өлтір. Опа, бастан соғысты жүрмеген. Не надо аплодисмент. Не буган заслужение жасаган жокмун ғой. Достар, мен өзім жеке қалғым келіп отыр. Сондықтан мына бронедағы киімді ұрып тастайық. Опа. Достар. Кеш. Хопа. Ұрсық, аяма теп, біреудің баласы ғой. Кел. Чиқ. Достар, неге көріп артынан арт. Ойбай, бір емес, үшеуін шақырыпты. Достар, жоғарыда жүріп оларға шабуыл жасап, әлін құртпасақ болмайын деп тұр. Ойбай. Если сам стал хулиганом, я быстро тебя закрою. Кел. Енді шақырмас деп ойлаймын, енді бір емес 5 адамнан артық қой бұның не дегені. Ұршық, аяма теп. Опа, мінекей. Достар, егер ойнаватсыздар, тек бұны осылай ғана жеңе аласыздар. Ur tip, аяма, вечеринка паука. Хипопа. Аяма тип. Ойбай, достар, қараңыздар. Ойбай, ұр жағынан әдемі ойбай. Тым жетіспестен отыра қалды. Қараңыздар. Сегодня не давно. Не нарушал закона. Против меня нет улик. Деген жараса мекен достар маған айтқан. Өткенде чалық боқты айтқан ілесіп көне алмаймын. Көпшілігі олап олай екен.
М, Личный кодекс, запрещающий ему предавать клиента. Я. Если Крейвен тебя не сдаст, это сделает Кэссиди. KCD, да. Не думаю, что ему кто-то поверит. Ey dostlar o'tkazsalik biz bularni bahsini voyboy elektro o'qib aytmoqchi men aytgan Max Dillon o'zi do'stlar men aytgan Max Dillon o'zi do'stlar neki bizning o'yinimiz nag'iz qizg'anchag'iga keldik do'stlar Max Dillon Max Dillon do'stlar neki biz uyimizga keldik uyimizga keldik biz do'stlar biz endi kelasi men let's play'imda Max Dillonmen ya'ni elektromen xirlatib bo'laman do'stlar o'sha videoga like bosib kanalga yozilib o'tiramiz do'stlar kelasi videoda yuzlanguncha sog' salomatda bo'linglar